Yes, bakunzi b'u Rwanda TV One, turi kuzaza tuti umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha ku bakunzi b'u Rwanda TV One. Turi gusuhuza abadukurikiranye bari hirya no hino mu turere dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda. Hari abadukurikirana bari hirya no hino mu ntara y'Amajyepfo, hari abadukurikirana bari mu ntara y'Uburengerazuba, hari abadukurikirana bari mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Nyagatare, hari abadukurikirana bari mu turere dutandukanye tw'igihugu, mu ntara yo mu karere ka Musanze, mu karere ka Gakenke, karere ka Rulindo, aho tuvuga ati amahoro y'Imana nabane namwe muri uyu mugoroba. Muri uyu mugoroba rero u Rwanda TV One ruri gushimira abantu bose bakomeje gukora subscribe, bagakora share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV One rukomeze kwaguka. Abo tuzi ko bagiye badukurikirana hirya no hino mu bihugu bitandukanye, hari abadukurikirana muri Finland, tuzi ko badukurikirana, hari abadukurikirana bari muri Pologne, hari abadukurikirana bari muri Amerika, turabizi ko badukurikirana, hari abadukurikirana bari muri Australia, aho turi kubashaka tuvuga ati amahoro y'Imana nabane namwe. Akanya dukomeye gushimira abantu bakomeye gukurikirana ibiganiro by'u Rwanda TV One, twese nyaboneka mukomeze mukurikirana u Rwanda TV One, rukomeje kubashimira uburyo mwabanye natwe muri uyu mwaka wa 2026. Dukomeje kandi kubishifuriza umwaka musha muhire w'ibihumbi 2026 rwose, kugira ngo muzawurye ntuzabarye. Tuvuga ati rwose muzakomeze gukurikirana ibiganiro byacu, mutubwire amakosa aho tuyafite, mutubwire kugira tugende dukosora ibintu mutishimiye. Nubwo tubagejeho ikiganiro dutinze kuva mu gitondo, bari dufite akazi kenshi gatandukanye, ariko bibaye ngombwa kugira ngo tude gusoza umwaka tudashimiye abakunzi bacu b'u Rwanda TV One. Muri akanya rero tukubye abakunzi b'u Rwanda TV One kuti nyaboneka mudukorere subscribe, mukomeze share na comment kugira ngo u Rwanda TV One rukomeze kwaguka. U Rwanda TV One rukomeze kohereza amakuru nyayo kandi yizewe, amakuru aryoshe. Nk'uko twabibabwiye umwaka utaha rwose 2025 tuzakomeza tubagezaho amakuru atandukanye hirya no hino, haba amakuru y'imikino, amakuru yo muri politike, amakuru yo hirya no hino mu tuntu n'utundi mudusha. Tuvuga ati muri uyu mugoroba rwose ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 2025, u Rwanda TV One rwose rukomeje kubashimira ibyo mwatugejejeho, kubera yuko mwakomeje gukanda subscribe, mukomeza gukora like nyinshi cyane, mukora za share. Ibi byose ni ibintu byakomeje kugenda biteza u Rwanda TV One imbere. Tuvuga ati nyamuneka mukomeze gukurikirana u Rwanda TV One rwose, murukundishe abantu hirya no hino, mukundishe abana banyu, mukundishe abasore n'inkumi, kubera yuko n'umuyoboro uzaje wagezaho ibintu byiza cyane tubahindura udusha